twongere tubasuhuze rero inshuti bakundwa, inshuti z'umusaraba. Ahangaha rero ni nk'ibisanzwe ku Rugwiro Gospel Family Story. Rero nta kindi ni ukuvuga iby'Imana yakoze, nta kindi ni ukuvuga imirimo y'Imana, nta kindi rero. Ubu ngubu rero uyu munsi tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu turi ahangaha kuri ADPR i Nyarugenge, ahagiye kubera igitaramo, ahagiye kubera amasengesho yo kwizihiza umunsi mukuru wa Pantekote. Rero tubahaye ikaze, turabishimiye kandi Imana nibahereze umugisha. Rero turabakunda kandi turabishimira. Rero tubabwiye ibiri kubera aha hantu ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu bikomeye cyane. Abantu bari kuzura umwuka wera, korali zitandukanye zahageze. Twajanishije umubare wa korali rwose tubona ntabwo turi bubashe kubishobora. Nawe urabona korali zose zigize ADPR ni nyinshi cyane. Byari rero kubabona bari kwinjira, urabona ko ari ibintu biryoshye cyane, urabona ko ari ibintu bifite ishusho, urabona ko ari ibintu bigaragaza Imana, urabona ko abantu barakeye bameze neza, mbese kwibera mu Mana ntako bisa. Wowe rero utaragera mu nzu y'Imana ntabwo tuguheje, ni karibu kugira ngo nawe uze wirire ku byiza byo mu nzu y'Imana. Ngaho rero nabasuhuzaga kandi nabibutsaga kugira ngo abantu mwese mukomeze kugira Pantekote nziza, kandi Pantekote ntirangire muri uyu munsi, ahubwo ukomeze n'indi minsi yose kugira ngo mukomeze kugubwa neza mu mitima yanyu. Ngaho rero Imana nibahereza umugisha. Shalom.